Igitondo cyiza kuri mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy TV. Uyu munsi turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Tuje ahangaha kugira ngo tubagezeho itangazo ritangajwe na RURA. Ni itangazo rivuga ku bijyanye n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, by'umwihariko ni itangazo rivuga ku izamuka ry'ibiciro bya mazutu. Mbahaye ikaze, njye nitwa Olivier Harerimana, kanda subscribe hano kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Urwego ngenzuramikorere RURA ruramenyesha abanyarwanda bose ko guhera uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo wa 2026 saa 12 za mu gitondo, ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli byavuguruwe mu buryo bukurikira. Litiro ya lisansi ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 2938. Hano ni kuri litiro. Mazutu ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 2927. Ahangaha naho ni kuri litiro. RURA ikomeza ivuga ko kandi aya mavugurura y'ibiciro ashingiye ku mpinduka zagaragaye ku isoko mpuzamahanga, hanitabwa ku ngamba za leta zigamije gukomeza kubungabunga urwego rw'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli no kugabanya ingaruka ku bukungu no ku baturage. RURA ikomeza ivuga ko ingamba za leta zagize uruhare mu kugabanya izamuka ry'ibiciro bya lisansi na mazutu ku masoko. Ibingibi bituma bikomeza kuba hasi ugereranyije n'ibiciro byari kujyaho hashingiwe gusa ku miterere y'isoko. Iyi nkunga kandi igamije gufasha urwego rwo gutwara abantu n'ibintu no kugabanya ingaruka zishobora kugera ku bukungu muri rusange. RURA ikomeza ivuga ko ibiciro by'ingendo mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bizakomeza kuba uko byari bisanzwe nta gihindutse. Ingamba za leta zo gushyigikira uru rwego zizakomeza gufasha abatwara abagenzi guhangana n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli no gukomeza gutanga serivisi z'ingendo ku biciro bibereye abaturage. Urwego ngenzuramikorere RURA kandi rwatangaje ko ruzakomeza gukurikiranira hafi impinduka ziri ku masoko y'ibikomoka kuri peteroli ku rwego mpuzamahanga no mu karere. Ruzakomeza kugenzura itangwa rya serivisi zinoze no kugeza ibikomoka kuri peteroli mu gihugu hose. Ibi ngibi bikorewe i Kigali ku wa 5 Kamena 2025. Ni ukuvuga ngo ni itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo ku wa 5. Iri tangazo kandi ryasinyweho n'umuyobozi mukuru wa RURA, bamwita Rugigana Evariste. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe, mwibutsa gukanda subscribe kandi like niba wabikunze kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.